Ata mesen tentinuho tombo bali dia. Terima kasih kita kamping ende aguma. Gitu morin agung maran. Ay ngaji di seta loas kole. Tara mga uvagulang kas. Terima kasih. Terima kasih. Bali dia. Bali dia. Ende ma bali dia. Ay pecing lamirano maramusang melap yang limbang litekutan ng pandemosiam. Ho kami bisa buka. Ataya kurut bali kita terima kasih kita. Ho atangan ceng nami ngasang anak. Anak inevai, anak katarona. Lek maramangas bot tiago koaga. Bali dia. Yo, tabi. Yo, tabi yo. Ya, itu kini bawa cakre ya. Apa perlu baik pecing dalam itu. Luta namanya baik pecing itu terkait ruko usaha kecil yang teguh durit. Luta ada kapal yuta mus, ada ke tintinu. Yo. Ayah rame kita ya, onya magrel terkenal dia tombo tintinu. Cok kira-kira tintinu itu. Ayah ata dengedaku, tebayan menurut itu tuh. Masa tintinu beletang sa ndemaga, pambeletang sih. Lenang kia itang akhirnya itu dia ke si tintinu. Masa ata ibu gak sementara musik kita tua, mak kita tua. Kemudian mewah kita tua pandai. Cerita ya pertama na tegi itu apa gereng kita tegi di CMD semas itu ko aku coba cara go etamnya dua acara itu mungkin tumbuh tahun itu yo wali di anak yo ho kole don desa lah di tet manggarai yo itu maramanga ta dengen tapi doa ta salan ya tentinu ho emeto ega revaya hasetas ndago mangon tu aketas umur ame one umur taya kira-kira umur ame one angkap kira-kira umur pisah nganceng 60 beta mai gati tintinu ngon ko te mangareva iyo te mangareva ta tu asole tintinu sotra tire memo tinga tinu litejam ai ata tu aso omede limbang lise usanga mela maranga tukeng kebe reduva ngokave apa kavea mosenai latun coko atamanga latung atamangan koi latamangan ngone tengo marama ngerekoy at bakam kuru moser ngasang anak. Apakah cuma nemagun de bakam jadi atatu atit. Nuco tratire memo tinga tinur litejam. Ai atatu aso omede limbang lise usanga mela maranga tukeng kebe reduva ngokave apa kavea mosenai latun coko atamanga latung atamangan koi latamangan ngone tengo marama ngerekoy at bakam kuru moser ngasang anak. Apakah cuma nemagun de bakam jadi atatu atit. Donde tombo tinu ho olata terjemah lurus lise balas jasa salah. Salah balas jasa itu. Salah mesie tombo balas jasa. Aku rei taun cemenggerai kuruban nganceng ko tue anak luas ande. Tengah. Donde tombo tinu ho olata terjemah lurus lise balas jasa. Salah balas jasa itu. Salah mesie tombo balas jasa. Aku rei taun cemenggerai kuruban nganceng ko tue anak luas ande. Tengah tombo balas jasa. Balas jasa berarti balas kita ya vali kalau satu pelipande vali tahu itu ngasam balas. Makanya gue pada partai balas jasa. Tapi mati salah tombo. Tombo kat di teho tintinu ande aguma kuru pecing di seho dami nomor ho marama. Notar tatua itu tangan ceng dami kave pagat manga one maya mosekwe dami ende aguma. Ho kana ngatangan ceng dami. Ho dami ngasantove kurut boto mga menas di tengah gitu kole sagar mecuki baju koen. Gitu tin. Laning eme poli gitu poli tentinu itu ga. Tema prutom bor kole lite ata politein. Salah. Ata mesen tentinu ho tombo bali dia. Terima kasih kita kamping ende aguma. Gitu morin agung maran. Ail ngaji di seta loas kole. Tara mga uvagulang kas. Terima kasih. Terima kasih. Bali dia. Bali dia. Ende ma bali dia. Ai pecing lamirano maramusang melap yang limbang litekutan ng pandemosiam. Ho kami bisa buka. Ataya kurut bali kita terima kasih kita. Ho atangan ceng nami ngasang anak. Anak inevai, anak katarona. Lek maramangas bot tiago koaga. Vali dia. Eme tangan ceng dami kave pagat manga one maya mosekwe dami ende
aguma. Ho kana ngatangan nami. Ho dami ngasantove kurut boto mga menas di tengah gitu kole sagar mecuki baju koen. Gitu tin. Laning poli hitu poli tentino itu ga tema pruto bor kole lite ata politein salah. Ata mesen tentino ho tombo bali dia. Terima kasih kita kamping ende aguma gitu morin agumaran ay ngaji di seta loas kole tara mga uvagulang kas. Terima kasih. Terima kasih bali dia. Bali dia. Ende ma bali dia. Ay pecing lamiranong maramusang melap yang limbang litekutan ng pandemosiam. Ho kami bisa buka. Ataya kurut bali kita terima kasih kita. Ho atangan ceng nami ngasang anak. Anak ini vai, anak katarona. Lek maramangas bot tiagu koaga. Bali dia. Eme tombo balas jasa wana asipaken ceng mengrego. Karena balas jasa, aito yang ngancem balas lite luasa ende anak. Tema terjadi di kau dunia kulit ngance. Ata luas anak, luas lende. Aguma, dengan cenga luas matite, agu luas ende dengan ceng. Itu tera asipaken bahasa balas jasa. Caro tentinuker. Kasih balas jasa. Eme tong balas jasa helek ketas ko apa pada dia kemarin nong gaya valis laku so dengan ceng. Tombo terima kasih, tombo validi kamping ende aguma. Aika nang gitu ravanda emma telah tanta ranggawan. Bagian apa itu? Bagian tentin itu. Cak lo bugia umusa masih lutkin tombo tentin itu tuh. Cia taya laring cain ngopa ame neo belaju pa inisiatif kun goga. Oye ma. Ayah maaf dengan gue kulah gue, amia litit pengasang anak butara mulai pum jalan. Mai tadi sih, oleh berarti mehogi, kut pandaya burak mehogi. Sama dengan gue, selalu ada anggapan onea kehidupan itu mangrai pa, amia kut tentinu gue berarti ya, oleh apa gi, bercaile apa gi, cece apa ga, cece itu, mungkin sama kita bukan itu. Tentinu itu, cak lo bugia musa masih lutkin tombo tentinu itu tuh. Cia taya laring cain ngopa ame neo belaju pa inisiatif kun goga. Oye ma. Ayah maaf dengan gue kulah gue amia litit pengasang anak butara mulai pum jalan. Mai tadi sih, oleh berarti mehogi, kut pandaya burak mehogi. Sama dengan gue, selalu ada anggapan onea kehidupan itu mangrai pa, ame kut tentinu gue berarti ya, oleh apa gi, bercaile apa gi, cece apa ga, cece itu, mungkin sama kita bukan itu. Kau kalau atas salah gomma, kau oi. Tara tayan la anak. Toye mga sabi lihaw sa papi mo danak. Toye sabi papi ngon tombo mo danak, kamping eme mga babaki, tara tua mga tompal tombo tara tatua. Ciot vejong salah lampa, kamping ende agama. Tengan cem papi, tengan cem tombo lanak, eme to ngervang dama, ege tua tengan cem vuliga. Tara ho atamisian ho main anak, makulang dia gorti baho. Ayam itu tiba liha berarti itu kata maeng hianga santai papi mu ngomong papi mu holi tanah ko memang salah anak nitus minta maaf tahun acara itu yo itu kalau masalah gunde salah mogo salah gitu itu kita sa warga tura tang yo ata benar no ganak ay emeto eng lemah gunde panden ngasantai tinu ting validi ahit buana ngon gote kalau maeng papi mu ngonggo mangaya Pak Urvang, Pak Ucuru patatemu, yo, gantes tahu Urvang itu ngasang, jadi ya Pak Ucuru temut situ, Pak Ucuru patatemu, kukut kilihane pucu, itu taranggon salah kalau mame tu eng, ay nitus tong minta maaf, nitus tong tomboran, tegiampong tahun sangger pandai atau tekop agun tenaun tepatun, oneh itu langsung itu. Sehingga isende semaga harus Indonesia merasa-rasa tua pakai yang ayah don anakku teh mangata benar pandai don deh salah gumma agunde mungkin itu kita ya saat momen istilah itu kita lihat itu kita lihat itu kita nu kagu tenang kita lihat ngongo oleh aku dalonge landilah hendeho aku dalonge lan hamaho termose maikat kaku atapoil hodone bisa bari mai ne bisa mai bisa minggu agun taung go bulang ho ne bisa
Pandai dah kutu hiang atau tu asio-asio ma nega ketaru ya gorondong ta ma do podat gako ma hoa tadi an laku kali tu kita ko pagua tu pa nau te patun pandai dah tegiampong kaku gitu. Itu acara, itu kesempatan. Demikian juga sende semua. Sende sangger tahu. Memang ya gentes rambut manga ce mangredite ko anak tol tombora ken go olon ce inti manga ko mata vakilian. Agun de vakida. Nek sangat tahu ta mangrai sangat to boho. Manga ko mata vakilian ko le tombo di anak emea hangkavi Ruis ko se betta de tombo aya. Itu dia salang ko mai se ko betta tombo itu ap kan yok tanak gitu. Mari akaterehoga. Iya. Madia. Lana medo et pada anak salah ko lemma balik ha ko bisa rugi agoro kata polo dengan campon. Gitu. Itu kita tintin tombo. Intinya kalau tapa omusa bahwa pandai acara tintuni itu engkau kut pandai beria kut acara kut jerahia kut goga gilang ko ya Toe gerlea tanah mesir itu. Ko atanga santai ata pengertian atau tema benar. Tema rapak na pikiran itu. Ata rapak ngo. Kurut poe ndagoman kuru mo engone roveng lanak marang capa tangan cel vivi danak benar. Vivi. Toe kurut veling hia toe salah kita pikiran itu. Salah. Ata mesen go kurut aik mangade can ngasam vivi anak senget lemorin lenggo le ai toe mahal tagami uta ya. Mori tu erpeng lami pede. Kut pencana berjangka legong le soal tu aso tu di maeng lai mangata saya senget le morin tombo. Ngon go ting leve umur ata tu aso. Luar biasa. Jadi ya ata pas sebagai musa pandai laringa musik itu. Ngacenga pal tak tergaup. Ngacenga tintar tobo. Kemudian itu casalang. Casalang kule aya itu kule ini kule ono pengalaman ada apa asikayo ne ting kilo ne tung tanah manggarai kule itu. Jadi ya mulani le hemong kucu hemong mamur kucu stiti. Jadi ya le ya tanan dereng siapa gitu. Isi ande agus magi lalu kemudian mungkin mayo ne nipi apa segala macam istilah nangki kucu. Itu po ade de ko kan si ko itu kut. Ngonga roba sande aku maga protein tinu. Aku rei ko la tam krai tinu ceimi. Tinu ho validi aho ti bali barang. Tiba barang ke pakai barang, memang ya benda yang ngasam benda apa lebih kue apa ya temangan tu sabilia sangat salah meblea setitinu toe titinu ngasang meblea anak dah ngasang meblea stong ande agama sama sadak dah lani mengkredit ho olon deh te mangahayang na soal itu rova tang sande agama dano rading anak 5-6 musi toe di mang hai kilo niat cucu toe di pandai. Memang ngatau hai kilo anak katarona anak ini vai mangan baro bae pase sapu sele kope bae ngasantai ekoroto den tove ini vai ngon go mangatau hai kilo ga ini vai mangaya ronar ataronar mangavina hitu tombo bae ga tombo kavende maga validami mai pencang level jangkam dan legong ne lesok tombo kami mau hende dami tombo bae pase sapu sele kope kan ngasana kataronar bayar ngasanga ekoroto den tovias ngasanga anak ini vai dite do itu bisa mangarangat ngasande maulu vai itu ya tepat to tinu ngasang salah tinu ho harus manga bendan sak dilende aku maut mata sabi tinu ming basang ngoham tinu berarti ya te kalau mau pas yo tunggu kulo ya musa sekarat boh mau gitu. Bukan dia, itu mata daun dia. Sabi. Gilang ki, apa segala macam. Ataya dudumpur ngasang. Atala di lantang botol lagi. Tapi tetap sake itu toe. Jadi tepas larinya cetak kiri sih. Aku ogok. Eme valutur kemaho gaya titinu tite salah. Sementara mangan hal lagi. Emang akinan deho. Tu yang ngacing itu ikole. Eme valutur kalemaga tombo di tengah sang anak bara buah tukan dia maho boga. Tombo di te kal gate tove apa tove veko. Ai pencang hendelite. Pencang kami anak. Ine vai datarona. Damin kal ho tove veko dam. Lako kamping morina ungara itu. No mai la miselek ite nang morin le ho tove pa ulite itu van. Jadi boto manga tite tairu gagurondong, boto manga turarua ponjogot, mangas pombo di telebe pedeng gete toe ho damin to velat vengko di tenglerangan morina ungara.
Ande ho o cepisa eme tintinu eme manga bet kuru tinu nyo mo sekin teyo. Benta ko lalite maho. Benta go itara benta na maho. Ay tara mangan. Benta bahkan atasua. Eme ada kaslin tihang kulang maho. Otrova. Tihang kulang lebih plite. Diang de tihang tentinu hende. Ay te paeng kalam titera nong kurti tinu. Oh di temanu tihang kulang ite vali dia. Bae kami ngasam pase sapu sele kope ko umpama. Nego diang go to ere tu dak ma ngasang tentinu de. Tombo nungka kita anak kamping enden. Liong tombo no ketemu. Leru wata paling diang. Cige, misalnya ata alo anak so. Cige, masuk dia cucu. Dia kat ngkoi. Sebenar kata tadi antinu hoolite misalkan dite. Aito de tombo ngasan tibu. Eme tibu mengerti setong apa bendan tentu maram neho pangkalekan ngasang galang pasti itu eme tangan ceng. Landing tuh tombo. Mga tatuan ne bio kuasa kaya tabisan tombo kan go dihan. Kaya ende ay kuru mga revan di sana kamping ite. Tapi toe mga torok no pandai manuka anak tihang ko lang apante mga ibu mata-mata ko. Manusia museho tombo terima kasih po diteho. Poli itu po mga etamayat ngason tombo na ngata cucun va. Oh, masing-masing tadian. Tombo dika. Dia pakai istilah juru bicara aku. Toe mangan itu kole salah. Pandu kali. Pandu latanta letan tembala rincain tombo kamping ende di te bende ay mangarvan di sana anak katarona anak ini vai. Cih itu kayak umus. Ata tu ano ne bio one asek-asek. Ata bae tombo. Jadi itu tombo dah kay kumarvan di sana ini vai datarona. Cacagi. Jadi ya saya terven anak ngasor. Tombo diat ngaso vavan gitu hiat vam itu vava sampai poli. Gitu koles bote. Olong anak ke tadi anak bara buat tuka. Eme misalnya hiat ngasoho, ibun tenggo tombo ya anak kandung nggak tombo ibun te, vava anak di anak tesua anak telun tepat gitu, gitu kolesa vote, eta mayat ngason tombo te vava hain vote tacucu, gitu koa eta mayat ngasor koa hain tacucu va, gitu sempo, rangkotang, tombo rangaru, tombo rajaru. Empe omus, betul ngancing pakai ada yang begitu. Ngancem pangkah teletan tembala rincain kau terven. Amene hoa melaju apa sebagai pemandu, pemandu. Protokol. Iyo, itu kepada tu daki. Oh gitu ya. Teh kurut pandai tu daki, teh pandai torok, teh itu mungkin tombo dah kemarite. Donde do atasalan, emenggo oble tahun sendiago main timbu anak, emeble tahun sendiago maga, toe pandai lite do moset, toe ata hemong lanil toe di hain kabe pagat manga. Toe di lumpunuk danak di. Itu tarang ko onga eme poli tenggerolon manga taon sa lungkang uvar anak katarona anak lungkang uvangon ko hai kilo ine vai datarona. Lungkang uvar. Baro bae pase sapu sele kope bae ekoroto den tove. Itu ine vai ngot manga sa tarot manga rona manga taon virat. Itu ingasang te istilah dua bae pase sapu selekop ya mungkin itu rendema itu betul salah ya gua ada luar biasa luar biasa ya jadi semakin terang kita buat dia apa ngasih penjelasan duta tintini intinya kan bahwa atau paling pas dapat tintini itu dulu larinya musik hanya karena isi gaya apa ngasang tema dengan beras ada apa bayakin tombo bayakin valete memang ya apa ya rondong kami lali baba kirami magunde ona tapolino oleh mito valelende elo to ketemarugi ka mitu ingo yang atintil sehingga ame calangan cekuting ku apa casua apa kita semacam melaju anjuran gitu dorongan motivasi latan tata tu apa iya tu ane temu tanah manggarai bahwa aja itu mah perlu ke ganggu apa kita pura jadi ya gitu itu tabe tahu endema ACKE one temun tanah manggarai tentinu hoite toe kurut vur. Tentinu ho aik mangade casuan ata kengerle lembang greta. Mori nagungaran cai leske cai sinas kindadiha. Kuru mo eng ende agumah itu. Mangagat dana ko nenay gotan.
Mori ami hoto di haltai kami toer pempede. Mekut pencong ne vejang legong ne leso kami handau kema. Te di maeng lami ngasang anak do. Itu tarang ko nama andema asekain. Asirantang tinuho. Neka mangarantang malah do atau politin tinu itu do atau ya sehat kole. Iyo sehat kole. Lana rata sehat politin. Toe kudu duvur. Toe. Salah gitu. Ayo neten tinuho tombo terima kasih valida atau polipande. Tesuan kole tombo. Memang pandai anak vintuk babu kita tekop. Nitus tegiampong anak kampingan dia goma. Jadi terima kasih sangat tahu nggak? Validia. Luar biasa. Sangat tahun de masih temun tanah menggerai. ACKE one temun tanah menggerai. Tentinu hoite toe kurut vur. Tentinu ho aik manga de casuan ata kengerle lembang greta. Mori nagungaran cai leske cai sinas kinda dia. Kudu mo yang enda gumah itu. Mangagat dana ko na gotan. Mori ami hoto di haltai kami toer pempede. Mekut pencong ne vejang legong ne leso kami handau kema. Te di maeng lami ngasang anak do. Itu tarang ko nama andema asekain. Asirantang tinuho. Neka mangarantang malah do atau politin tinu itu do atau ya sehat kole. Iyo sehat kole. Lana rata sehat politin. Toe kudu duvur. Toe. Salah gitu. Ayo neten tinuho tombo terima kasih valida atau polipande. Tesuan kole tombo. Memang pandai anak vintuk babu kita tekop. Nitus tegiampong anak kampingan dia goma. Jadi terima kasih sangat tahu nggak? Validia. Luar biasa. Sangat tahun de masih kain temun tanah menggerai. Validia nakarele kamus dari minak tabuat di barlam ya. Toh yang aku hitung detail luta adakah tengah tiru itu deh. Mudah-mudahan bengkas kelega sangat lawan itu mutana ya ngancengnya vevan itu beat ta ini askai itu mun itu yang gol kut pecinta sangat loki batang sangat laskai sehingga ngrolon itu kata ma perdua gega kita dede ke kupang dari itu ona lonto kulu kain beo gitu kolonea lonto bongko kain kilo itu ona jadi ya Validia Validia